Mına 29.500 soda болуп атат. Канчага берейин деп атат өзүң? 29.500 берем деп атам. Абайке сиз канча кылып атасыз? 9. 29 бу? 500 сом ортодо. 250 кылып койбойсуңар бөлүп. Жок, ошону 300 кылдым. 300 бер эми, бер содан кел. 33дөн түшүп бердим. 33. Ургачыбы? Ургачы. Мына сода үстүндө экенбиз да. Кеттиби? 29.500 буйрусун. Ургачы мына ушундай музо. 29.500га алды достор. Мына ушундайлар дагы бар. Могуларды да көрсөтөлү. Мынаке ушул 6 айлык торпок мына парода дейт. 68ге сатылыптыр. Акчалар саналып атат достор. Эл көп. Рахмат. Ассаламу алейкум. Биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 2 ноябрь 2025. Биз Чүй облусу Токмок мал базарынан сиздерге мондай бука торпоктордон көрсөтүп берели. Жаш, чоңураак аралаштырып, сиздер бизди колдоп тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Туугандар, өткөн базар. Ушул Токмоктон бир тууганыбыз ушундай торпоктордон алып, мен азыр номерин коюп коем. Анан видеосу да бар. Мондай ургачыбы, ушундай таргыл торпок экен. Мо Токмоктун АБСке чыкканда, солго бурулганда Арал деген айылдан Портеден чыгып кеттир кыскасы. Ошол жерге токтогон экен, Портеден чыгып Арал деген айылга кирип кеткен. Ошол боюнча таппай калган тиги жигиттерчи издеп. Где-то ушундай жашы, ушундай таргыл. Кимде ким биздин видеону көрүп, ошо Арал айылында жашап аткан бир туугандар таап алган болсо, же малдарыңызга кошулуп барып калган болсо, таргыл сүрөтүн да коюп коем. Ошол номерди да коюп коем. Эгерде кимде ким көргөн болсо, чалып байланышып койсоңуздар. Чыгып кеткен жибинен. Кыскасы ошондой көргөн билгендер болсо номерлеринде кайрылыңыздар. Анда эмесе баштайбыз. Көрсөтөлү. Туугандар. Мо чоң 2-3 бука бар экен бу жердечи. Монда көрүңүздөрчү. Чоң экен. Бирок эси бар экен, көрөлүчү. Мына жакта 4 бар экен го. Мо кимдики? Кимдики экен бу? Өтүңүз. Ой, тууган, канчадан? Баалар 120дан өтө мыкты экен, бирок. Сурап атасыз, түшүрүп бересиз. Жаштары кандай? 2 жаш, мына 2 жаш. 3 башпы, 4 баш. Голове, 2 ангус. 2 ангус, 1 герафорд. 1 герефорд. Номер калтырып койбойсузбу онлайн? Макул. Мо кичинекейлерчи? 120дан да тапмай. Болуш канчадан дейт? Болгон лежер. Ушулар канчадан тууган? Бааларын айтып коюңуз. 90дан ургачылар экен, Жок, байке, бул эмес, эркек. Эркектер, болду. Бул байкем наракты карап атпайбы, жакшы жооп бербей. Мына 90дан дейт мооларды. Жакшы. Ушул канчадан болуп атат байке, ургачыларыңыз? Баасын айтып коюңузчу. 60 экен. Оп, бисмилла. Муну канчага алдыңыз? 41ге алыптыр. Ургач экен. Жакшы. Достор, кеп келдиңиз. Мо канча экен эне бала? 120. Ургачы музоосу. Канчанчы музоосу? Биринчи эле музоосу мына. 120 дейт, жакшы экен. Канчага бербей койдуңуз? Сода болду? 115ке бербедиңизби? Бооспу, кысырбы азыр? Билбейбиз. Анысын билбейсиз. Талада жүргөн. 120 дейт. Кеттик анда эмесе. Бир туугандар. Муну эркек торпоктор канчадан? Баалары? 78 миңден сурап атасыз, Жакшы, 78 миңден. Базар сода кылдыбы? Канчадан бербедиңиз? 72би? Жакшы. Онлайн сатасызбы? 72де. Те мындай базардан сатасызбы? Кетип калат го, Буйруса. Макул. Содаңызды берсин.
Pazardan satadi ekan, ketib qoladi deydi endi. Qana? Qanchadan bularınız? 95 deb so'radi, 90. 9 baş, 95'ten. Düşüyoruz. Bu ayaktalar mı? Buradan başta he? Soda oldu mu bak? Qanchadan berib jatasız? 85. 85'ten. Yaxshi. Mana 85'ten berilib jatdir. Mana ular. To'polon qilyapti. Ko'ringizlar. Onlayn satasizmi aka? Telefon aytib satasizmi bozordanmi? Bo'ldi, bo'ldi. Yo'q deydi. Mana aka ko'ringizlar, andan keyin bu yerda. Assalomu alaykum. Qanchadan sizning? 95'ten. Yaşları-chi? Bir yarım yaşlıklar ki. Ötünüz. 95'ten. Mana. Yaxshi erkekler ekan ha? Erkekler ekan. Qanchaga sotib atasız aka? Bunu qancha ekan? 55 deydi. 55. 52'ye bereyim deb atam. 52'ga bereyin deb atdir. Siz qancha berib atasiz? 48 bin. 48 bin. Yaxshi, urg'och ekan ha? 48 bin berib atasiz. Do'stlar. Mana ki. Shunday. Tuğanlar mana ki Cumgal Çayek deydi. O nomerlerini gördünüzler de. Çalıp qanchadan alıp ketesiz Toqmoqdan deb so'rangizlar. Egerde Cumgal Çayekterge bara turgan mashinalarni izdegenler bolsa, biz ko'rsatib qo'yil desek, o'shular var ekan. Cumgal Çayek deb turat. Mo'larning e'leri de görünmөй, nomerleri dagı yok. Bir tuğandar anda biz mena bolup turmuzlar. Mınaki. Bul jagынан tak. Nomerleri qaltırgan, çalıp alırsınız bolot. Düşürüp beresizlermi? Düşürüp beresiz, optam. Dastavkaçı, misal başka rayondorgo. Boldu, salıp yetken. Boldu. Moğlar qanchadan? Bağlar qancha? Cevap bermeydi. Mına pazarın görünüşü. El öte köp. Algan alıp atat, satkanı satıp atat dostlar. Manaki. Qanchadan ekan uşular? Tuğan, qandaysiz? Bağlarını aytib qo'ysa. Ke bayaqtiki. Erkekler mi? Ha, erkekler ekan 50. Bu urg'ochi qancha? Buni bilmaysiz. Bu eko 50'den. Manaki. Don Kabar degan kanal. Mana dostlar. Manaki girelchi. Necha qandaysiz? Qanchadan? 52 so'radi. Urg'ochi va? 52 mo'g'chi mo'g'u qizil. 48. 48. Arqi kichkiniki. Al 46. 46. Soda yaxshi bozor? Erkek. Ha, mo'g'u? Kichkisi erkek. Erkek. Ular urg'ochi. Urg'ochilar cho'ng-cho'ng ekan, ha? Az ortidan ko'rsatayinchi, to'g'anda. Ortidan mana. O'ta ыңгайсыз bozorda tartish. Qanchadan mo'g'u tug'an? Qanchadan? 35'ten? 35'ten satıldı deyik. Tuğandar uşul jerde angustar var eken. Angustu tart degen bir tuğandarga. Жалпы саны qancha baş? 6 angus. 6 angus. Bir belgiç. Belgiç. Bular bar erkekleri mi? Bar erkekler. Aylıklar qanday? Yaşları degендей. 6 aydan. 6 aydan 10 ayga чейин. Bağlarınçı жақынырақ. Angustar 90 mingdan. 90 mingden. Ha. 85 ming. O belgiçe? Dastavkalarını uyuşturup veresin. Buyurursa. Nomerini aytıp koy. 702 702 86 86 11 11 39. Mına mo çoğurak eken. Anam bular eken. Akırın tizip koyuptur jigit. Çalıp baylanışıp süйлөшүп alsаңızlar bolot. Kayakta olasın bazardan keyin? Toqmoqda. Toqmoqda ele bolot eken. Mana tugandar.